aja yang paling enak. Itu apa arti itu Bu yang saya beli saudara? Gor cakar. Oh ya, boleh, mantap nih. Cakar. Boleh. Wow, masya Allah. Ini aja apa? Dua-duanya taruh. Teman-teman, ini di depan Gapura Gampung Lambung Lele, Kota Banda Aceh. Mantap. Sekali variasi ya. Ini Bu uangnya, banknya di sini. Oh, masya Allah. Pisang goreng cakar. Pisang goreng cakar ya. Ini. Awas bos, awas sedikit bos. Pisang goreng cakar. Oke. Nanti berarti kapan-kapan boleh Bu diliput sama Aburinal Kuliner insyaallah. Berarti buka jam 2:30 Pak ya? Jam 3 pokoknya ibu ada. Oke, siang Bu. Jam 3 tank dah. Selesai di sini. Boleh. Kalau setengah 3 pasti Siap. datang apa? Mantap. Apa tadi nama yang paling besar dari sini Bu? Pisang goreng cakar. Enggak. Ini ya. Lagi